Gamir efendi, siz indi şu piketlarda görünmey turdunuz indi. Mine Rafis Kashapov'un kulga alınığın işitkaç indi mine nindi uylar toğan idi sizde. Bundan indi uylar toğsan. Min bu bunu şul kadarlı naşarlık dip olayım. Çünkü onlar hamandağın etkenimşe indi onlar uylular kadar bir Rafis Kashapov kaldı. Bunu dağın indi biz sındırık dip oyladılar. Lakin Rafis sınlaşak değil. Rafis gibi kişiler bizden yanıdan işte minglegen, yüzlegen, minglegen kütlerip çıkacaklar. Biz Rafis'ni onda oturtuğa karşı ona biz bütün yerden bizni koyacakız. Ol bizden Tatar halkının için batır jigiti bulup kalacak bizden. Şunun için bizni uylamasınlar, korkuturuz deyip, korkutalmazlar. Mine umuman alganda şu Rossiyadagi siyasat bugün azgina mine şu demokratik halkını bir kadar şiklendire. Mine şiklenirge urun var mı? Nişikine bolmasın indi şiklenu. Tatar halkın bugün avulumuzda mekteplerimiz bite. Tatar'ın dilini bitirүү için Rus devleti türlü eybirler uylap çıkara. Dar bizning Müslüman kızlarının mektepke jawluk beylep kilurine karşı kurashar. Mınday waqşilikning eli bulğanı yok ya. Bugünkü günde etik Ukrayna'nı aldırar basa. Hazır Ukrayna'da dağın Ukrayna halkına dağın şu Kırım Xanlığın yimrigen Rus devleti bugünkü günde şunu jawlap alıp yangadan özünün zakonlarını ulaştıran. Ol onda da özünün şu eşeki tabiat uylarının işlerini alıp bara. Mine soňky soraw diýip etdik. Kırım'ı şu Rusya tarafından yolap alınığından bir yılga şaması vakit uzdu. Mine siz şu pensiyada ekşi olarak indi, gadi ekşi olarak şunu kıyınlıklarını gördünüz mü? Yaki indi yaxşı ýaklaryny görəsizmi? Bugünkü günde Tataristan'da Ukrayna'dan kelgen 13 bin kişi yaşıyor. Şu 13 bin kişi her günü bir kişi 800 so'm akça ala. Bu oyga 24 bin degan söz bular. Bizning zavutlarda işlep 24 bin akça algan kişilerimiz var mı? Yok. Bu birinçiden halkның kisesine suğa. Onun turmuş hali bizden bulay da ağır. Bak şimdi kıymetlikte hem bütün dünya cemaatçilikni Birleşken Milletler Uyuşması buna agressor deyip tanıdı. Teginde sırada varıp durmaydı niye? Su içki mi? Duruşunda urun tanımaydı bu söylüyor. Mantarından, bundan nimet çıkar çıktı. Aynen var. Da ufak kovulan kolar şapten bular. Hatta Ukrayna tırnak durmadı diye su içkiler. Afiyallah, selamun aleyküm. Burası akırlar. Yemiş boş Sulfanlar. Varıp kırsak bir rafı yaklaştılar değil. Yaklaşmaydı. Bu açı sırmaydı ne biraz tapmaydı. Girdim kalmaydı. Bırak gidiyor. İbrahim Aksu'na para ödeyelim. Para ödeyelim. Varıp kırsak ya hatta fark etmiş. Yolda baktım abi böyle. Bir taraftan yani. Gamil efendi, siz bugün tutkunda bulgan Rafis Kashapov'ның orunbasarı, şu tutkunda bulgan Rafis bilen soňky wagtda ilimteleriniz barmı ninde de bolsa, onun hali ninde, nişik? Ilimteler yok diýerge bolar, çünki anda kirim mümkinligi yok. Bizning bilýübizçe, ol indi mena iki tapkır açlıkta oturdu. Onun ölemedligi pek şepten tugul. Biz indi mena kadar narsega mütlenemiz. Mena komissiya bolar bizde.
Анда әйткән җиңел статья буенча кемнәр җиңел статья белән тора, Рафис Кашап бөтенләй диярлек гаепсез. Җиңел статья. Моңа күрә инде бөтенләй инде әгәр инде хәзер карар чыкмаса, менә шул амнистияга эләгеп, ул иреккә чыгарды бөтенләй. Раиф әфәнде, менә бит инде Рафис Кашаповның икенче ашлык тотуында мөселманнар өчен төрмәләрдә инде шушы халал ризык, дуңгыз ризыгы биреп инде күп кешеләрнең ач калуы турында сүзләр булды. Менә сез инде Аксакаллар шурасы рәисе буларак, менә шушы ач калуларга, төрмәдәге мөселманнарга дуңгыз ите ашатуларга нинди фикердә? Мин команда шул бер фикерне әйтәчәкмен. Бу ил исән, имин калсын дисәң, аның конституциясында язылган маддәләр сакланырга тиеш, һәм ул үтәләргә тиеш. Ни өчен соң Рәсәйдә һәр вакытта да ичке душман булды һәм тышкы душман. Тышкы душман турында сөйләп тормыйм, ичке душман безнең татарыбыз булды, хәзер мусулманнар. Мусулманнарның хаккада, нахаккада җәберлиләр. Төрлечә менә ул Чистайдагы яшьләребезне дәгән шул Рафис Кашапов менә һәр төрмәдә булган килеш ул ихластан иштән күрә, ничек анда безнең мусулманнарга караш, һәм анда да аларга кысу бит инде югыйсә әйтелгән, диннәр тигез. Много конфессиональный диелгән, ничек тагын әйтергә кирәк. Шушыларны үтәлсә бит, шушы ил ичендә тынычлык булыр, татулык булыр, дуслык булыр. Һәр бер эштә гаиләдә мул, коллективта мул, дуслык, татулык булса өчен анда тигезлек булырга тиеш. Тигезлек булырга тиеш. Һәм ул бит документта, основной законда әйтелгән. Основной законда, конституцияда әйтелгән. Ни өчен шушы конституцияны һаман бозалар? Ни өчен һаман җәберлиләр мусулманнарны? Ну инде менә Раиф әфәнде конституцияда дуңгыз ите турында әйтелмәгән бит. Һәр бер dinning үзенең кануны бар. Коръәндә бар харам дигән әйбер. Харам. Моны дәүләт дәрәҗәсендә безнең инде ул дәүләт безнең ислам динен хак дин икән урысча әйтәм инде признавать итәләр. Бездә бит иң эре dinler ул православ дине, христиан дине, мусулман дине, ислам дине, анда тагын берничә дин бар. Яңадан анда күп кенә секталар бар. Но һәр берсенә дәгән шушы дәүләтнең законнары кысаларында дәүләткә каршы булмаса, эшләргә мөмкинчелек конституция язылган. Һәм инде әлбәттә безнең Коръәндә әйтелгән харамнарга каршы бу әйберне инде дәүләттәген сакларга тиеш. Чөнки төрмәдәге кешегә сайлау мөмкинчелеге юк. Без иректә, без любой кафега кирип ашый алабыз, любой өйдә ризыкны ашый алабыз. Төрмәдә кешенең үзе хакы чикләнгән. Шуңа күрә аның исламда мусулман икәнен белгән хәлдә аңар әлбәттә харамны бирмәскә тиешләр. Бу дәүләтнең бурычы, изге бурычы. Шушы төрмәдән менә әйтергә кирәк, Владимир Владимирович Путин әле менә һәр яңа указ чыгардылар. Күпме заключенияларны чыгаралар. Бу 70 еллык җиңүнең 70 еллыгына әйбәт эш, яхшы эш. Алар төрмәдән азат итү эше дә бик кирәкле. Күпмесе шушыннан соң яхшы юлга басар. Но аннан кешене нәфрәтләндереп чыгармасыннар. Нәфрәт каян чыга? Синең динеңә, синең милләтеңә шундый әшәке караш булгач, нәрсә эшләргә тиеш? Хәтта мин бабайда кайчаганда нәрсә эшләргә тиешбез дип шундый башыма килә уй. Бит яшьләр, без улларга караганда яшьләр, алар бит радикалрак. Шуңа күрә Алла сакласын. Алар бит коралды алырга мөҗит. Шуңа күрә без җәмгыятьтә шушындый ниләр чыгарырга тиеш түгел.